Ikam numpang nyerito, ikam numpang nyerito sejarah badan sayan. Badan sayan senakan jando muda bubai apui-apuyan. Awal no mak sengaja pas HP ketinggalan badan lagi ngejalau bubai ngecek chattingan. Pas balik tiga nuo, tiga tangan jenganan bak laju abes mayo bubai gak kesurupan. Kak balak sulu mato, kak ngalahkan cintoman maago lagi cawo anjing pates-patesan. Dilulih ulah baano mulo apui-apuyan timbal no ulah jando chatting sayang-sayangan. Laju mak tunggu cawo badan kak gemeteran lebih ditabuk Cino tapi badan mak ngelawan. HP kak pecah kacau dibatinkan di depan ngekuk mulai maago apalagi pupahan. Betulang jamu metuho sambil iwangan bauhi mati saro makan di kesenangan. Mati pa apes kilo sakan ulah chattingan najib pedem di nuwo maago berhadapan. Badan jadi lulau senakan laku sayan badan kita gahino tapi pedem jauhan. Terpaksa nahan gaso geling sakit pai badan ulah senakan jando bubai amuk-amukan. Cukup pai tiga dijauh kisah sejarah badan cukup jadi cerita berbagai pengalaman.